Kada dođe lepo vreme, mnogi razmišljaju o prolećnom uređenju stanova. Stari šporeti, frižideri, zamrzivači i ostali uređaji i dalje mogu da se predaju na reciklažu. U akciji Keš za treš za ovaj otpad novac se dobija odmah. Mnogi će baš ovih dana početi da čiste podrumske i tavanske prostorije, a stare aparate i uređaje neće morati da ostavljaju pored kontejnera. To polako postaje prošlost, jer na ovoj vrsti otpada može da se zaradi. Akcija set reciklaže je proširena, otkupljuje se veći broj uređaja. Jedna od novina je da smo podigli cene starih uređaja ukoliko ih građani predaju na reciklažu. Cene su znatno veće nego što su bile. Takođe ponovo smo počeli sa otkupom televizora, monitora i manjih kućnih aparata. Neki prosečan izlazak na teren je maksimalno 5 dana, znači građani mogu očekivati da mi dođemo već sutradan ukoliko nas pozovu. Na reciklažu mogu da se predaju svi uređaji koji rade na struju i baterije. Za stare šporete dobija se 650 dinara, frižidere i zamrzivače od 500 do 1000, klima uređaje 750 dinara, dok se mali kućni aparati otkupljuju za 50 dinara. Otkupna cena dotrajalih televizora i bojlera u zavisnosti od veličine je do 1000, odnosno 600 dinara. Građani prilikom prijavljivanja uređaja treba da kažu tačan broj uređaja koje posjeduju, jer na taj način omogućavaju našim ekipama da im isplate novac na licu mesta. Takođe, jako je bitno da ti uređaji budu dostupni i da naša ekipa ima lak pristup tim uređajima da bi mogli da ih iznesu iz njihovih domova. Usisivač, fen, pegla, tastature, sve na trakama za reciklažu. Elektronski i električni otpad se iz godine u godinu povećava. Svakog sata odloži se oko 4000 tona. U Evropi na 30.000 stanovnika postoji sakupljački centar. Kod nas je takođe sve više građana koji predaju otpad na reciklažu, a firme i zakon obavezuje da to čine.